Ardija sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 10 činjenica o svemiru koje niste znali. Pa da počnemo. Prva. Sunce je središnja zvezda našeg sunčevog sistema sa prečnikom od 1.392.000 km. Svake sekunde jezgra sunca oslobodi količinu energije koja je jednaka 100 milijardi nuklearnih bombi. Druga. Prvi objekat u svemiru napravljen ljudskom rukom bio je ruski satelit Sputnik 1957. Treća, 2011. godine astronomi su otkrili planetu koja se sastoji od ugljenika. Zbog velike gustoće, naučnici veruju da značajan deo ove planete čine dijamanti. Ova skupocena planeta je 5 puta veća od Zemlje. Četvrta, na Mesecu su jasno vidljivi otisci stopala koje su iza sebe ostavili astronauti i oni će tu zauvek ostati s obzirom da na Mesecu nema vetra koji bi ih obrisao. Peta, zbog slabije gravitacije osoba koja ima težinu od 100 kg na Zemlji bila bi teška samo 38 kg na Marsu. Šesta, kada gledate u zvezdano nebo, vi zapravo gledate u daleku prošlost, zato što svetlo koje trenutno vidite putuje iz udaljenih zvezda i galaksija. Svetlu treba stotine, hiljade, a ponekad i milioni godina da dopre do vas. Dakle, sada kada gledate u nebo, vi ne vidite svemir kakav izgleda danas, već kakav je bio u prošlosti, na primjer galaksiju Andromeda, prvi komšija galaksije Mečni Plut. Vidimo je kakva je bila pre 2,5 miliona godina. Sedma, Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Osma, kada se uporedi sa ostalim zvezdama, naše sunce je relativno malo i klasificirano je kao G2, patuljak. Ipak ova zvezda i nije toliko mala, s obzirom da bi unutar sunca moglo stati milion naših planeta. Deveta, na Veneri je jedan dan duži od jedne godine. Deseta, sve zvezde galaksije i crne rupe u svemiru zadržavaju samo oko 5% mase svemira. Preostalih 95% se sastoji od nečega što nazivamo tamnom materijom. Materijom za koju još uvijek nismo sigurni šta je ona zapravo. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste pogledali. Ako vam se sviđa, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!